Paulo was Sangluba Paomi Ama, Police na Pubadagi Asogapan Nangkre. Thagdog Asing Asi, Committee on Protection of Maite Victim Morena Sinduna, Impal East District Manung Chanba, Akampa Relief Camp Talaiba, Internally Displaced Person IDP Sing na Chatkiba Rally Manungda Tokibani. Rally Adu Chatnaba Honarapada Masing Yamlaba Manipur Police Ke Personal Sing na Atingba Piduna, Blank Fire to Yaona Tear Gas Cell Amadi, Mob Bomb Kapsilapada Kongjang Aduda Sarung Yakiba Moregi in Metaru, Georgianpur Dagi Ama, Laikai Adugi Ima Ama Yaona Asok Apan Nangke. Thagdok Adubo Hakteng Nana Paulo Wat Sangluba Impact TVG. Video journalist RC Mangangbo Mapam Aduay da Layramba Manipur Police ke Sub Inspector Amana Pubada Sopadagi Kudakta Ras Medicity da Pukatke Thagdok Adu Paomi Asina Kongjang Aduge video Launaba Honaringaida SI Aduna video number Yaroi Haina Atingba Pirakpadagi Mahak Masamak Paomi ni Haiduna Saktak Naba Aika Lautok Naba Honaringaida Kangaudana Kut Taraki Bagaloinana Mahake Mobile phone su Tugaike All Manipur Working Journalists Union Amjo Nat Thagdok Asigi Matangda Mipam Ama Pamlaba Matung Mathok Togzariba Paomida Police na Khut Tharakpabo Yaning Daba Utuna Kongjang Sangsilagani Hairi